Ngicela sivule kuLuka sahluko 4. Praise God. Luka sahluko 4 verse 16 kuya ku 21. Bese kuba ngemaHebheru sahluko 13 verse 8. Jesu waya eNazaretha lapho abekhulele khona. Kwathi ngelisabatha waya esinagogeni njengaloku abevamisile. Wasukuma asatawufunza imibhalo. Bamnika incwadi ya-Isaya umprofeti, wayisombulula wathola inzawana wayifunza ithi: Umoya weNkosi ukimi, ngobe ungigcobile ukuthi ngishumayele tindzaba letimnanzi etimpuyeni. Ungithumile ukuthi ngimemetele inkhululeko kulabathunjiwe, nekuvula emehlo etimphumbutheni, nekukhulula labacindzetelekile. Ngimemetele umnyaka inkosi letakukhombisa umusa wayo ngayo. Wase uyayigoca lencwadzi uyinika Sikhondi, ubuyela phansi uyahlala. Bonke bantfu esinagogeni bambukisisa. Wacala wakhuluma kubantfu wathi, lamhla lo mbhalo ugcwalisekile, njengobe nitivile nje kutsi uthini. Amen. Lamuhla lo mbhalo ugcwalisekile. Hebheru 13 verse 8. Jesu Kristu akagucuki, nguye itolo nalamuhla naphakatsi. Yes. Jesu Kristu akagucuki, nguye itolo lamuhla naphakatsi. Kusahluko 2 verse 10 uthi kodwa ngiLuka loyo. Kodwa ingilosi yathi kubo ningesabi, ngobe nginilethele indzaba lemnanzi yekutfokota lokutawuba kwebantfu bonke. Kutfokota lokutaba kwebantfu bonke. Bese ke Jesu sewukhuluma ngekuthi utomemedela umnyaka inkosi letawukhombisa umusa wayo ngawo. Lengilosi ngale beyikhuluma ngekutalwa kwaJesu. Jesu masatelwe solo uconnecta kulendzaba lelethwe nathi ngilosi kuthi umhlaba utawuthokota. Bese ke lelibhayibheli selithi lo Jesu lowakhipha lesimemetelo lesi unguye itolo lamuhla naphakatsi. Kusho ukuthi nalamuhla mangabe besingambona physically Jesu emile angashona lamagama lawo. Angathi ngumnyaka wemusa wenkosi. Hawu musa bathi inkosi ngumnyaka wabo COVID lo. Jesu betawuthi no, ngumnyaka wemazulu. Hawu Nkosi, ngumnyaka abantwana baye etikolweni, imisebenzi yavalwa. Jesu bekatawuthi lo ngumnyaka wekuthi ngizokhombisa umusa ngawo. Lokuthi kwentekani lama events awashintshi lesimemetelo. Makhuluma Jesu siyati ukuthi uNkulunkulu uphuma kuNkulunkulu. Lamagama lawa uwakhuluma uyati emhlabeni yini letokwendeka. Ngetulu kwekwathi nje emhlabeni ukuthi yini letawukwendeka. Bekade ukuthi kutaba nawe kulamalanga lawa kulomnyaka. Bekade ukuthi kutawuba njani. Bekade ngesimo semisebenzi. Bekade ngesimo sebantwana bethu, indzaba yekufundza ukuthi kutawuba njani. Kepha Jesu wema wathi mne ngidomemetela the year chosen by the Lord. Isho njalo i-Contemporary English Version ithi this is the year the Lord has chosen. This is the year the Lord has chosen.
sebangatikhethela ke bahlangane nebakithi la bafundzile ema-professionals bososayensi bahlangane bedemnotho bahlangane basho nabo ema-predictions abo ukuthi babonani, but whatever they see they cannot change what the creator sees. Noma yini labayibonako ngeke bashintshe lokukhulunywa ngumdali. The year the Lord has chosen to show favor. Umnyaka inkosi lethu ikhethele wona. La emgwaqweni nje na i-highway mawusuka Manzini noma Mathapha uya eMbabane. Kuyendeka imoto mangabe uhamba ngemoto yakho lokunye ukhanze seyidonsela nganhlanye. Laba ke labati kangcono bakhuluma ngekuthi kufuneka uyoyi-aligna ungete usima esteringini uyibuyisa, so uyoyi-aligna. Mawemikisa le abafiki bathi there is something wrong ngalomgwaqo, bathi there is something wrong ngale moto. Ngiko akulungiswa umgwaqo mangabe imoto yakhe yaphuma emgwaqweni, kulungiswa le moto ngoba lo mgwaqo vele upermanent ngeke ushintshe. Lesimemetelo saJesu sefavor kude lokhu asishintshe. Sine nje kumele sithi align sithi align kule favor kulomgwaqo wefavor ngoba kude simo nyalo etintweni letendekako leti tawushintsha lokumiswe ngemazulu. Lokumiswe ngemazulu. In New Living Translation, it's the time of the Lord's favor has come. Hallelujah. The time. Manje ngalishintsha njani ke lo lwimi ngoba lwimi lweBhayibheli bazalwane. The time of the Lord's favor has come. King James it's the acceptable year of the Lord. Ngumnyaka lo wemukelekile emazulwini. Emhlabeni ngethi wemukeleka, emazulwini wemukeleka ngekuthi ngumnyaka lo kahle lo. Ngumnyaka lo kahle. In your American Standard Bible, it's the favorable year of the Lord. The favorable, ngumnyaka lo ngcono emazulwini. Thank you, Jesus. Wethembekile. Bese ke limuva lalesimemetelo lesendiwa nguJesu sihambisana nencwadi ihambisana nencwadi yaLevi, Leviticus sahluko 25. Ake sesithathe lapho ke Levi 25. Leviticus sahluko 25 verse 9 na verse 10. Ngelilanga lelishumi enyangeni yesikhombisa niyawushaya licilongo. Yebo, ngalelo langa lekubuyisana niyawuvakalisa licilongo eveni lenu lonke. Umnyaka wemashumi lasihlanu niyakuwungcwelisa nimemetele inkhululeko eveni lonke nakuto tonke takhamiti takhona. Uyakuba ngumkhosi wekugubha iminyaka lengemashumi lasihlanu kini. Ngulowo nalowo uyawuncanzeka abuyele kuleyo ndzawo bekungeyakhe. Hallelujah. Iphindze ibe yakhe nesitukulwane sakhe. Yes. Kulomnyaka ke Jesu makamemetela umemetela le period ye favor yaNkulunkulu. Leli muva lakhona linalomlando wekuthi lokuthi kuze kuthiwe ngumnyaka wemusa wefavor ngilokuthi one mangabe bewunesikwelede besikhanselwa mawunesikwelede besikhanselwa noma sikwelede semalobolo besikhanselwa. I think sekuthi nje kulukhuni ngoba bekuba ngumnyaka wes-50. So ngathi bekutaba lukhuni lokuhlala kuze kube ngu-50 years kungikhanda ukuthi ngidawo lobola next year. Yeah. Bese ke seniyaqala inkulumo kumbe ukhokhe 5. Yeah.
khokhe 5 kulomnyaka ka next year sengumnyaka wefavor sebayodibonela kumbe uthatha indlu ya 2 million kanti sewuthatha udane nalomnyaka ubhadale nje inyanga yinye bese favor iyachamuka bekumnyaka wamahala lo but nje ngicabanga ukuthi khona tincabekelwane bethi khona kuze ungeke ukwenda butsotsi bese wethemba ifavor tikwelede bethi cancel bantu labe bathunjiwe bebabuyela endzaweni yabo noko ke ningive kahle bazalwane uma unesikwelede kalo uyisihamba yobhadala mangabe unemalobolo lowakweledako hamba yolobola ucedze but leli muva uyabona ukuthi uNkulunkulu bekanenhlitiyo ukuthi ufuna kubona abantu bakhe bakhululekile ngisho in the physical yebazalwane not just in the spiritual but in the physical bekafuna kubona abantwana bakhe bakhululekile tikweletini bakhululekile ekusebendeleni ukuthi baze bakhululwe ebugcilini labe basebentela ukuthi ngoba ngehlulekile kubhadala angisebende ngibe sigcila makufika umnyaka waka 50 bewuthi you are favored you are free Jesu ke ngiwo umnyaka iperiod lathi moya wenkosi lokimi uthi naku lokutakwendeka naku lengitawukwenda angithi ngiyakhumbula ukuthi uNkulunkulu umemetela sephetho ekuqaleni manje ke Jesu uyasimemetela lesephetho uthi lokhu lokutawukwenda kube ngumnyaka wenkosi Number 1 ngilokuthi kutawusebenza moya wenkosi. Hallelujah. Ngilokuthi kutawusebenza moya wenkosi. Lo moya wenkosi ukimi. And masahamba Jesu washiya naye lo moya. Wazi ngidanithumelela ngidanilethela yena. Utawuba kini abe nani. Lo moya wenkosi lokena lesikhathi kube isikhathi sefavor akusiko le favor akusiko nje lokumemetela sithi favor but ngiloku lokwendekako lokubonakalisako ukuthi hanembalana lesikhathi lesi ngulesinye isikhathi tintfo lebe utawutitfola kamatima ngemandla akho Jesu sewufike waticatulula letinto yeah kuthiwa ke lentfokoto yintfokoto yebantu bonke kuyendeka ke mangabe mangabe uyalata ilidada mase ucathanisa naletinye tilwane lidada nalo liyangena emantini tilwane inkomo ingangena emantini inja ingena emantini umehluko ngilokuthi lo lokunye kuphuma kumanti but ilidada liphuma lomile yeah liphuma lomile so lokusho ukuthi kuyendeka ungene enfeni lefanana nalabanye labangene kuyo but bona baphume banako wena uphume ungenako lokuphuma kwelidada lidry akusho ukuthi lamandi awasimandi but ngilokuthi lona lakheka ngaleyo ndlela leyo kuthi angeke lize lingenwe ngemandi kwangathi budada bakamoya bungaphela bazalwane singangeni in the period of favor siphume singena favor oh hallelujah praise his name ubonakale by the favor upon you ukuthi you have lived in the period of God's favor kubonakala ngiko ke le sitawukhuluma ngekusitwa inkosi the position ukuthi position akwethu so uNkulunkulu ukhuluma ngentokoto kubantu bonke Jesu ke uthi lo moya wenkosi lobuye nguye lo wakha le season ye favor le acceptable year
yini lele tawukwenda ngalama magama sikhathi bantfu labaningi batawufisa kuphila kuso. Sikhathi bantfu labaningi batawufisa. Ngiko nebaprofeti bebabuka phambili kulesikhathi ukuthi kanti kuyawuba nini baprofeta boIsaya ngoba ngiIsaya nje iqhamuka khona lesiprofetho lesi. Baprofeta ngalesikhathi ukuthi bahlola letinto kepha tafihlwa kubo tasetiyembulwa ngesikhathi sethu. Jesu wase uyafika uyayigwabula lencwadzi wathi hey lencwadzi beyikhuluma nganasi isikhathi nasi akasasho Jesu akasayishiyi njengekumemetela sewugcina ngemagama uthi today lamuhla leliciniso liyaphatheka emkhathisini wenu. Wena nami ke ngifisa ngazi ukuthi kimi akusekho kangako bumnanzi benshumayelo but bumnanzi baleliciniso leli la eBhayibhelini. Kuthi leliciniso akube ngilo leli liciniso. Hayi kuthi le nshumayelo imnanzi but akube mnanzi leliciniso lelishiwo nguJesu. Uthini Jesu uthi ngishumayele tindzaba letimnanzi etimbuyeni 1 2 lokwenda lomnyaka kube haleluya. Lokwenda lomnyaka kube ngumnyaka wefavor la khona abantu kumele bajabulele kuphila kuwo. Ngilokuthi uthi Jesu ngimemetele inkululeko kulabathunjiwe. Umuntu lothunjiwe ngulowehlulwe ngulomunye lobe nemandla etikwakhe wangakhona ukutilwela amaintain indzawo yakhe. Asuswe ngeludlame endzaweni noma entweni yakhe. Uthi ke Jesu lesikhathi lengitela kuto simemetela ngite kutawumemetela ukuthi mangabe kukhona umuntu sitha lebe sinemandla etikwakhe ngidosusa lelo litshe etikwakhe. Ngidosusa lelo litshe etikwakhe. Inkululeko kulabathunjiwe nekuvula emehlo etimbumbutheni. Siyalati liciniso Jesu loko lakwendile naleli verse ke njalo ngishito lithi leli verse lo Jesu lo unguye itolo unguye lamuhla unguye naphakade. Kusho ukuthi lokhu lafike wakwenda yena makakhona physical nalamuhla solokuyendeka. Nalamuhla solokuyendeka. Nalamuhla kufanele kwendeke. Nekuvula emehlo etimpumbuthe nekukhulula labacindzetelekile esingisini likhuluma setting at liberty those who are in prison. Lababoshiwe. Kungendeka lo muntu kukhona ngawo umuntu uboshwa ngelicala. Uboshwa kumbe ngalakwendile kumbe usolelwa kuko but nje kukhona lokucatshangwa ukuthi kungendeka naku la kwendile so ngoba ugangile uyaboshwa. Uthi Jesu ulethele nkululeko ngangekuthi ngisho wati ukuthi usoni lesibi but Jesu akakunikisi enkantolo uta nemusa wekukuthethelela lonke licala lekona kwakho. Ngiko ke lesi sikhathi ngaphandle kwekuletha imbuti noma imvu uyayibona ke le period lesibuya kuyo ukuthi Jesu kwabita ukuthi asala memetela kenyalo ukuthi indzaba yengati yetilwane ingati yetinkomo yetimbuti yetimvu nyalo akusesiyo iperiod yakho. Lolu hambo seluhambo lwemusa seyinye kuphela ingati leyenda umsebenzi lophelele yingati ya Jesu. Kungako nyalo masikhonda asiphathi imbuti yekugeza emashwa asiphathi ngati asiphathi tinguku asiphathi lokwa. Why? Because Jesu sewumemetele ukuthi nyalo le period le sey period ye grace sey period yemusa. Say period yemusa. Ngaze ngacishe ngahlabela le ngoma lengake ngayiva ethi umusa omangalisayo wangisinzisa mina. Umusa lo mangalisako.
Sekude lo ngathi isho ukuthi mine ngibonga ngoba ngikhonile khokha inkomo, mine ngibonga ngoba ngikhonile kwenta lokhu nalokhu, ngoba umfutho sewendiwe ngiJesu. Uma ashaya sitha amthela lomubi ngelihlazo esiphambanweni, amshanga esiphambano, nyalo sewusihola eludwendweni lwemusa, eludwendweni lwekunqoba, eludwendweni lwemusa, grace upon grace. Yes, this is the time. Masithandaza sisuke esitendani, phela ingqondo yethu ina le tendency yekuthumbeka ukuthi ingqondo yethu ithathwe timo, size simemetele le timo, le tinto letendekako. Masithandaza sisuke sithi nayi highway ye grace eyakhiwe, highway ye favor. Mangithandaza ngi-aligna imicabango yami to the road of grace. Ngithi positiona kahle. Ngitimisa kuloku lezulu leselikwendile. Hayi ukuthi kukhona lengizama kukwenda, kepha ngithi aligna kuloku lezulu lelikwendile. What will make us to summarize our lifetime in this period? Yini letawukwenta ukuthi nathi mangabe nje sekukhulunywa sekuthiwa ake ukhulume ngemagama lamafishane ngalesikhathi lophile kuso, ukhone kusichaza njengesikhathi lekube sikhathi semusa waNkulunkulu. Yini lengenda lokho? Kumbe ngingakasho lokho, mangake ngikhone kusho lamuhla, lengakusho ngemusa, umusa waNkulunkulu awusho ukuthi ngeke imililo ibe khona. Angeke tinhlupheko tibe khona, cha, umusa awusho lokho. Awusho ukuthi nje wena sewutawuhamba utawubobita nje ulele ungasayi emsebentini, tinto tawutendekela nje ngoba uNkulunkulu nguye lo semsebentini, uhlala kimi ngihlala kuye, nguye lo wenta umsebenzi. Troubles, temptations and tribulations will be there. Leti nhlupheko titawuba khona bathandekayo. Titawuba khona. Kulengi kengakusho kavuka Udle ukuthi inhlupheko sitawuthandaza siphile ekuthandazeni. Nkosi ungasingenise kulingweni. Ngingangeni kule nhlupheko. Singaweli kimi lesitsha. Ngiyacela Nkosi usedlulise. Konke lekumele kwedlule kungafiki kuwe. uNkulunkulu uyawuva lo mthandazo akwedlulise. Number 2 wakhona uthi mangabe uthandazile kwangedluli wabhekana nako, funza kuphila kuko ngemusa waNkulunkulu. Ngoba mawutawuzama kufoselela, utawuspenda isikhathi sakho sonke ngegama kaJesu ngiyaphuma, awucabange Jesu alenge esiphambanweni. Ngawe uNkulunkulu ngiyehla la siphambanweni, kanti vele kufanele afe lapha esiphambanweni, utele lokho. Mangabe kukhona iperiod lo sewufike kuyo, funza kubhekana naso leso sikhathi leso, ngoba you are equipped to live in that season. Kude lakhohliwe uNkulunkulu. Kude. Le grace ke, le favor ishoni, le favor yaNkulunkulu isho ukuthi noma umlilo ukhona, utawufunza kuphila kulomlilo, kepha uphume ungenamyoco. Utawungena kule period, kule sikhathi sekuhlushwa nekuhluphekiswa. Niyakhumbula abo Shadrach nabo Meshach nabo Abednego, bathi mabangena lapha emlilweni, mawulifunza iBhayibheli lisitshela ukuthi laba bathatha babajika lapha, kwashabona kana bangenanga bona emlilweni, kepha kwashabona. So awudzingi ke mzalwane ngemlomo wakho, awudzingi kutshela kusho titsa takho ukuthi titsa tami ndawubona lokwabonwa ngilabajikijela abo Shadrach nabo Meshach emlilweni, kutawunehlela.
Kepha iBhayibheli lisitshela ukuthi boShadrach, Meshach naBednego ekhathi emlilweni akushanga timpahla tabo, akushanga tinwele tabo. Futhi kwesithathu lithi baphuma banganuki ngisho liphunga lemlilo. I-grace isho ukuthi utawungena khona la kungenwa khona la kumele kushe khona lokuthide, but utawuphuma ungakashi. Utawuphuma unganuki neliphu. Oh hallelujah, makabongwe Jesu. Yes. Akufike kukukhanza lokukukhanzako, but sewu under the umbrella ye grace yaNkulunkulu. Noma sekungamenyetelwa lenye ilevel, kumenyetelwe lokunye kugula, kumenyetelwe lokunye kuhlupheka, utophuma ungenamyoco, ubethe neliphunga lako. Ubethe neliphunga lako. Ubethe neliphunga lako. I ukuthi you will never experience. You might experience letinye tinto njengemntwana kaNkulunkulu. La usho khona ngekukholwa kwakho ukuthi angeke, but mawuthi khanza sewukhona khona yathi ukuthi liphunga lako ngeke libe nawo. Ngeke libe nawo. Uphuma kungakashi lutho. Nalebe kumele kushe angeke kushe. Because it is the year of the Lord's favor. Hallelujah. Yes. Kuba kule period la ishoko Jesu le favor isho ukuthi you will be able to go through what you cannot break through. You will go through what you cannot break through. Anzi tinto letiningi vele siyatifunela i-breakthrough. But mangaba awuyitholi breakthrough, utakuqinisa to go through what you cannot break through. Yes. Utawuphila. Makabongwe, utawuphila. Utawuphila. Blessed be his name. Amen. Kusho kuphila kule period ukuthi noma ngabe njengaDaniela lo wajikelwa emgodzini wemabhubesi, iBhayibheli lisitshela ukuthi waphuma angakalimali. Waphuma wangena lemabhubesini but akalimalanga. Awamlimatanga. No injury, no wound. Lebe ikhomba leyamshiya aneska sekuthi uke waba semabhubesini. Imsindo lekhona ema predictions la khona bantwana bethu timo labaphila kuto lesingazange sitibone study ngekuphadamiseka endzabeni yekufundza. Kumele sijoyine Jesu bazalwane. While sibona umhlaba netinto ukuthi yini leyendekako, kumele sijoyine Jesu Kristu indodzana yaNkulunkulu lophilako. Sithi noma sekungathiwa imfundo yenta njani iphazamisa kanganani likusasa lebantwana bethu, but our children shall experience the year of favor. Jesu akasho ukuthi this is the year of drugs. This is the year of the Lord's favor. Akusho ukuthi abakhulumi kona inababoni kona bosof science mabahlangene baphithiya tinto batibuka lapha etintweni tabo. uNkulunkulu akana laboratory, ungumdali. Ufike yena uyamemetela uthi okay hambani ema-laboratory, hambani emhlanganweni nine lenifundzile ngoba nitadisha timo, mine ngiNkulunkulu lokhona kucondzisa tinto in the midst of the storm. Ngiyakwati kucondzisa, ngine direction. Umhlaba uhamba ngedirection yaNkulunkulu, awuhambi ngedirection yema events, awuhambi ngedirection yaboma drugs. Therefore this is not the year of drugs for my children, it's the year of the Lord for my children. It's the year of the Lord. Lelivi liBhayibheli lithi
livi liyi-sword of the spirit, liyinkemba yamoya. Kusho ukuthi thine kukhuluma lelivi, moya longcwele uyalithatha alisebenzise ngale ndlela lekumele libe nemphumela waNkulunkulu. The sword of the spirit, inkemba yamoya. Inkemba kuliqiniso ukuthi angeke nje ufane uphathe inkemba yeka na usewuyajikitisa kumbe ngithi sithi siyefika ekhaya ngakho sowuthatha bhusha wakho lapha so angenani bekunene ngenani bazalwane ujikitisa bhusha noma uphethe isikali sakho sithi hawupho lesikhali hayi ngiphethe nje ngenani nihlale la ukhombe ngaso lesikhali. But leyo nkemba yakho noma sibhamu sakho naku usiphethe sibhamu ha ngiyanemukela hawu ningivakashele bazalwane hayi wotani ningahlala la ungibani wena wena ke ungibani wena ungibani hayi ningahlala la. So lenkemba yakho uyikhokha at a crucial time. Mawubona ukuthi ngazi ukuthi kunendwa lethi khwasha lengasiyo yala ingihlasele ebusuku uthi ucabanga kugijima uyawushona lapha ube uya nangale la uthuku sesagidlana sakho khona makungena sagila ngalelo langa uyakuthola lo ngakusebenzisa noma ingwembe kuyawujika khona noma lujujo kuyawujika khona noma librush lecathulo kuyawujika khona ngoba kukhona lo ngakuva kahle. You know where to draw something that is going to work you at this time. Kwangathi bantwana baNkulunkulu bebangadi ukuthi inkemba itabasebenzela at this time. Mangabe khona lokuva ukuthi khwasha ngakuwe, ukuthi khwasha ku family, ukuthi khwasha emsebentini, ukuthi khwasha even sinenkemba bazalwane, inkemba yamoya lebangela ukuthi sathi ukuthi ngenxa yemusa waNkulunkulu we are safe. We are safe. Ngenxa yemusa waNkulunkulu. Ngicela ke bathandekayo sende sivumo seliqiniso laNkulunkulu etimpilweni tethu, sivumo selivi laNkulunkulu ngoba siyabona ukuthi khwasha khona lokuthi khwasha but thina siyathi ukuthi it's the year of the Lord's favor. Kungathi khwasha kubantwana asikhumbule kuneliqiniso lelithi ngumnyaka wemusa wenkosi. Uthe lomnye babe makashaya wathi mfundisi ngakhanza ukuthi konke lenginako mangabe umntwana noma abantu abami kubita baphumelele enyalo wathi ngiyesibayeni ngiyawuthengisa ngisho inkomo yekugcina ngoba lesikhathi lesi sikhathi sekuthi umntwana amaphumelele. Fight the good fight of faith. Good indlebe letawusala Mose wakhuluma eGibhithe ngesikhathi iFaro athi umendela ifavor wathi Mose angidingi ifavor yakho mina nginefavor yasezulwini sihamba sonke la kude lo salako sonke. We must be covered under the grace of the Lord Jesus Christ ngoba ngumnyaka wentokoto yabo bonke bantfu ngumnyaka le race ayiwinwa ngilona ematubane ngulo strong ngulo powerful ngoba thina sesithi aligner under the grace of God, under the grace of God, under the grace. Ngicela sisukumeni ngebathandekayo sitofika ekugcineni. Thank you Jesus. Sibonile kuthikabeteka lokube khona emindenini. Sivile sibona kuhlukubetwa kwemakhaya. Imisindo yekwehlukana yekubulalana yanzile kakhulu. But we still have one announcement. It's the year of the Lord's favor. Kulokunye nawe ungaze ubone ngishota imbawu. Uve ngathi lokhu ubone emaphepheni ngathi kunyonyobela wena.
kepha ngifisa sime kanye kanye sithi akusiwo umoya akusisikhathi sami ukuthi ngingafa ngensandvo yesitha akusiso sikhathi sami sekuhliphika kwemndeni wami. It's the year of the Lord's favor. Nalo livi moya lo ingcwele ayawulisebenzisa kumbe tehlakalo nemisebenzi lokuvile ukuthi imisebenzi kuyavalwa imisebenzi kwendekani bese nawe sekuyamemetelwa uyeve tindlebeni ukuthi ngazuthi nakuwe kutakuphelela noma kuyaphela noma kuyavalwa. It does not change the year of the Lord's favor. The year of the Lord's favor. Kumbe laba bakwendela ifavor bebangajika endleleni, but I stand here today upon what Jesus said. What is Jesus today is the fulfillment of the scripture. Kugcwaliseka liqiniso lembhalo. Ngeke kugcwaliseke lokushiwo bandlu kuwe noma ngawe, kugcwaliseka umbhalo. This is the time of the fulfillment of the scripture. Not the fulfillment of what your enemies want, but the fulfillment of the scripture. God is faithful. God is good. Mangabe khona timbawu lebe usewutibona ngisho kubantwana bakho kube ngazuthi bomdlavuza baletikhathi bacalile kubadlavuza, don't worry. Ungakholwa ngeliso lakho kuphela lokubona ngeliso lenyama, kholwa livi liqiniso kuthi Nkosi, I'm holding on that today is the fulfillment of the scripture. Lamuhla kutawugcwaliseka imibhalo. Lamuhla kutawugcwaliseka imibhalo. Ngoba Jesu Kristu akagucuki. Naloku lakushoko ngamoya wakhe akugucuki. Ngomnyaka wefavor yaNkulunkulu ngoba kunetindzaba letimnanzi ngawe. Kunetindzaba letimnanzi ngawe. Ngomnyaka wenkululeko ekuthunjweni kwakho. Lodalelwe kona, lomiselwe kona, mangabe sitha bese sithumbe umphefumulo wakho, Jehova uyawubuyisa umphefumulo kulabathunjiwe. Lamuhla lilanga lekugcwaliseka kwalombhalo. Emehlo bekavalekile, spiritually, physically. uNkulunkulu siyambona ukuthi akasebenzi timo tethu takamoya kuphela netinto ta physical. Thank you Jesus. Wake wakhala Samsoni afe koma emva kwekulwa woma wakhala kuNkulunkulu. uNkulunkulu wavula umgodzi wemanti kwavela umthombo ehlane. uNkulunkulu uyakwati kuvula labe kuvaleke khona. And may your eyes be open to what the Lord is doing, because today is the fulfillment of this scripture. Nekukhulula labacindzetelekile. Lelo litshe lebe lisetulu loko lebe kucindzetele kunciphisela umoya kunciphisela injabulo ujabula ubuya nganeno ngoba unekwesaba ukuthi bani batawucabangani batawungibuka kanje batangicabanga kanje ngesikhathi ujabula ubuya nganeno usaba kujabula when you fear publicizing your joy uthi Jesu ngite kutawususa lelitshe lelicindzetele injabulo yakho. It's the year of the Lord's favor. Akusi umnyaka wematshe nekcindzetelwa ngumnyaka wenkululeko wekususa lebe kukucindzetele. Yes, going through what you cannot break through, going into the fire without being consumed. Grace covering you in, grace covering you out. Thank you, Jesus. Ngicela sisho nanga emagama kanye kanye sithi Nkosi Jesu ekuhambeni kwami
ekungeneni emlilweni ngiyabonga ukuthi ngitawuphuma ngide indvutfu yekuthi bengikulomlilo ngenxa yakho Jesu kuthi ungende umpristi kuNkulunkulu ngisetawumemetela indvumiso yaNkulunkulu eveni lalabaphilako kubantu abami nakubatali ngithi ngumnyaka wemusa akusiwo umnyaka wesitha akusiwo umnyaka wekushayeka akusiwo umnyaka wenhlupheko ngumnyaka wemusa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ngicela usho lawo magama lasuka enhlitweni yakho ekubonga kuNkulunkulu liqiniso lelikhulunywa nguJesu ukuthi lamuhla kugcwaliseka kwalombhalo. Let us pray together briefly. Babe lo ingcwele siyabonga ukuthi uNkulunkulu lo sinika i-direction, uNkulunkulu lo ne-purpose, uNkulunkulu lo ngenato tehlakalo, uNkulunkulu lo ngashintshi loko lokushito wena. Thank you Jesus. 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 You are worthy of all praise. Honor and glory be unto you. Majesty and praise unto you, Savior of this world. Yes, it's my year of favor. 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 To declare the praises of the Lord. 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 Amen. Babe lo ngcwele ngekweliciniso, this is the only truth lesiphuma ngalo lamuhla. Kugcwaliseka kwalelivi, kugcwaliseka kwalokwendiwa ngumoya loyingcwele. That you are in charge. Situation and events may occur, but you are in charge. Solo sesihlalweni. Awedela walali kude lokukutumako, you are still in charge. Kude futhi lokuguculako kulesimemetelo, kuleliqiniso lekuthi ngumnyaka wakho lo ukhethile ukhombisa umusa. Kusekhona lokungakahlangani. Kusekhona lokuchithwe emihlanganweni. But it does not change. This is the year of the Lord's favor. This is the year that the Lord will show his favor. Kungaba khona kumbe emasu nemaplane ekushintsha luhlelo lwakho kubantwana bethu, but we have declared
This is the year of their favor. This is the year chosen by the Lord to show his favor. Kungaba khona Nkosi lesingakuva kunyonyoba etimpilweni tethu. Lekungafuna kushintsha lihlelo lwentokoto kube lihlelo lwelusizi, but we stand to proclaim this is the year of our favor. It's the year of our favor. And we shall declare the praises of the Lord in this land of the living. For the Lord has shown favor. Mighty is your name. Kuthula kwaNkulunkulu nemusa wakhe awubonakaliswe uphelele empilweni yakho. Luthando lwamoya ingcwele nenhlanganyelo eluthandweni laNkulunkulu Baba neNdodana akube kuwe manje kuze kube phakade naphakade. Ake simnike umsindo wegcila wendumiso. His word